Argut ki samla ke bedai na kashnong Mawlai kilado eino la ke jingim ha ka ba ke ngam jyllop ha ka Wah Umngi ka badona Southwest Khasil District henin kasngi ka santri ku nailar araja Mawphor katkum katlong khubor lai thu ba ke yadon ko ban reungo di ei siparalong bat kilalej bani bam khana ha ka Wah Umngi ka badon hakhapu jongka Southwest Khasil District bat ka East Khasil District laong ru ba kidang poi hawa umngi ha ka por kum ba shiba je ei no phaisngi henry shua ban lej phayeng kilamut ban ya bam ja shua kumta shua ban ya bam ja kilamut ban ya sum ba sai kiti sai kejan Jarang khat no haga takapor katba kidang sum kini ki arngut kilakum sentu chapo bat ngam jyllop no hakani ka Wah Umngi kani kala jia hak por kumbasau bo je ei janmit Kitai ki arngut ki balangam jyllop latip kerteng ya kum uba kodor lengdok mau plang arf asnem karta na Mawlai mau tawar bat uban kentiu dor pada kasej arf ways nem karta na Mawlai nong mali Haka step jongka khan riu trik unailar ya kamen jong uban kentiu dor pra gasej kelio ban sei no haka por riu beje mistem da wei unong erap jingi ubajunya kali kamai na mau korwat chashilong kumjo ru ya kamet jong ubako dor lengdo lala ban sei no da ke kenhun jong ki special rescue team jong ka fire service haka por riu teng ei menta ka janmet Tidak pada sisi kaba tang kaba onja nika Korjung tak sih, korjung syak ni menen away nak dan jangka korjung ni, ku ban senti dah berak kasih, ubah di hari ting hewan kai piknik sebenarnya, siapa bakot ini kawa Umngi, kawa leani nasional jiwan nangkar kam ni, prosesi ada. Sau seteng ni banyak juga pa arngut nak cenderungat di bawah sih nak ajuk kadang nak Mawlai tapi arngut kita kom harus juga dia ji kita kom ngam nak sepom kemudian kan ni nak apa dia bekerja buat perlak kerja di bawah kantor bawah menen ada posisi kau sambil kung na di pahing sam tang kakor tak se kajing sam ini parok wei dap sukti pang ani po aduk menin lay up bersenit pat kaba kerja menin ru kesulong accidental kesulong accident ku berarti nadang banding ke rak no ka wei ka caka ka lum koren ko Kapesor jambung napo lara kap sekali tu jom siap tu kap kalau niki kan kimlak su kan yadai lah dia hari ini kena te apa tai ke susi kawan ini pat nangis mat tu akan pam ya no di bawah hari ni ka Wah Umngi kalau keceka kapal apam kapal aja gitu pun pak susi amkwa ba ngakentui kan pami ki di bawah nasional kantam di bamtip ya di area sini kalau ke bamsau ha lada kiwan ban bam khana sini jindai ban chung jim yo wara kisi ya ka yung sem ke jungno ini kene ka sa bagi Aisha police department ba pan sirap department ba adin ba department awan din bayo ni tempat itu kan ni di accidental insiden keba di bang ini terkam ni kata ni kira pos macam ni lah banyak limban adisi nak pan da sem sakit namba ini yo man ora nak ya ka met kam ini perlu dibayar lang dan Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.